TV West nehinda ni kutangira aha program Ekyanga Kyawe turiyo muri Kicwamba omuri Rubirizi omu district ya Rubirizi kandi mbwe na hahundi no manyarubirizi eyine byafayo byinji tugireba nka part of Uganda mbwe no wano ndakurambura wabutagira mu Rubirizi buzuma no butarambara hatiya hanyuma yanje hari Ekisharara nubakita Kyampeyo ni Ekisharara kini kigenzi cyacho aho misho ganje cyo nubakita Rutunguru mbwe n'Ebisharara biri bihikine nubabyeta twin swamp wabano urebe cyo Kyampeyo harimo ekibera hagati kirumu ekibera hagati hazi ekibere cyo kiryo mu map ya Africa kandi harimo namizi harimo n'ibindi bishaka bice wano ureba cyetorirwa urutoke abantu nabazayo bahinga na nebindi mwe natinyenda nkutware kandi nkoreke iki cya Rutunguru cyo kiryaho misho ganje kace mbwe ebyafaye biryaha Ebisharara biri bihikine nico babyetire twin swamp icyo kinkureba hansi cyo nindeba hagati haroho urutoke cyo cyatana ho nakiri kirumuci ekirumu ekibera hagati mbwe n'icyo kiroho urutoke kandi nacyo nindeba mizino minji nindeba batakasero bari no bahinga na nebindi program n'Ekyanga Kyawe irizoba tuza kureba ibyafayo by'umwanya wo kandi turebe ahabwenji Ebisharara byabireho nibiki ebyafaye bikubikwataho hamwe na nebindi gumananye omuhereza ndi Ivan Tusiime azina nye turiyashima kuri senti kuno Rubirizi negamba ki tenesonga twakushanga uhingire hino umwanya wo guguruho Ekisharara azanture nashuma munonga imwe numbasa mutakuhingaga tureba kwaterebwa no basa kwanza atokagwayo itakutera mbwene abonire umukwinga ho byera munonga neyayeza kurungi munonga tureba umwanya guri gukutana hamyanye ndijo iwe no ibyafaye by'ugumanyaho n'ibintu byafaye n'ibindi kubanga umwanya murungi negweza munonga ibintu Ekisharara n'ukira kuzayo mutambura no mukira mutaho ntutayemo n'amezi ntutayaya amezi uko mu Ekisharara amiza kumukoresa gona ngarwo mu Ekisharara iki mu Ekisharara iki tine handa umukuyamiza kubanga ikintu tukuyemo amezi nicyo kiri ayi kunkubani ngareka no shane gashaku haroho amiza marunja kumukoresa maka tutemba wakina then tutekamo ibintu mukina tugatera ganaga amabitu gata aija marunji kanta kureba y'umuhanda kubona maraba wanda jiriyo kunwe tukuraba na ugoro no shuma wose kuntu tukagureba wanda sana wali kawa katemba umukibera muri amuratahire mu gihe ko umuntu urakiremo yenda ikiremo ariyo cyo mukibero arumwenku arumwencende arumo no budobadoba mbwene bwamiza ibyo nkibi abantu bakira kuzo yashwashenye kuzi atokashenya mu washinya mbakwata bachiya manye mbakwata yokushine benda senga bakaganwa Ekisharara kitaba kukinyuma kirwe nshonga mpango abunchi batakushenya muningana bakubiyo kirwe nshonga mpango bakaganwa kiri amapu ya Uganda warago bakweke mukali amapu ya Uganda bakwenda abantu mapu bakikwata wajiriyo nye turiyashima kuri senti amazina n'ubanyita Marcel Private Lecturer umweshonguzi enkunzi y'ibyo buhangwa kandi umuhandiki w'ibishongo about ndiki ibyo buhangwa so nkoze rero ibishongoro bingi bikwatari ibyo buhangwa na munonge bya bunyaruguru ninye muri shongo za yadiriki so kiga ngo bunyaruguru is the part of Uganda and Uganda is the part of Africa so kandi nkiri nyongera kukisukura n'ugambira abantu tukumu byo buhangwa so atayituri aha turi amwanya kuba muri Kicwamba kegomborra ishaza ebakweta bunyaruguru iriya yuguru mu district ya Rubirizi turi amwanya kuba kweta Ebisharara ebirongo Ebisharara ebakweta iri mukono gwanje gwa buryo bageta Kyampeyo
egi eri enyuma mbagita Rutunguru omuri Bunyaruguru tuyine ebisharara 28 brief ombugufu omuri Bunyaruguru sitamira mwanya gukwingana 994.8 kilometer kilometers ezina kugambira arumu ebinonko ninga sebahanga bikwingana 10 ebinonko bikwingana 10 ebinonko bikwingana 10 arumu enyanza 32 arumu ebisharara bikwingana 28 tunemu empty craters ninga sebinonko ebikwingana 50 n'okugaruka iguru aha bisharara 28 ebitwine mu Bunyaruguru Rubirizi the part of Uganda aituri aha ni Kyampeyo na Rutunguru. Kyampeyo na Rutunguru ni bisharara by'ebirongo tuyine ebisharara by'ebirongo bibiri ebindi birikaragara konke bituromba byeta Kyampeyo na Rutunguru. Entani so ebiroho ntukiragambira abantu nko kwiza Bunyaruguru norebe kitino cyarahanga na rukundo ya ruhanga kuba ngwe ni it is the original emanation creation of Africa nubwo butonde warahanga yatandikire kwangensi nuko tukigiriza Kyampeyo ekisarre kini kibyafayo munonga okumanya ngu it is the part of Uganda. Kyampeyo ahagati y'ekisharara kya Kyampeyo arumu ekibira ekibira kiri mu shape ya map ya Africa kandi arabazo arwaka sha akabira naka ku representing ninga kakoreka Madagascar ko kwikaho no lebe kitino cyarahanga umuri Bunyaruguru ekisharara ekine ekibira hagati ekibira kine mamizi konke mitisi komaga arumu mwanya go kwikamwa hagati okashanga ngu warbata ahansi omukishararo to kwikizwa kusuba kugira ngu orgeyo wagumiza no yeforcing akurgayo no gumiza no genda kusinkinga batenkuru betu nko bakutugambira abakuru nango muzayi Dominique akagira ngo akiri umuto bakatema umuti bageza gusikayo gwayanga gwagumana umure bo kurgayo gwagumana guhiza ayiguru ikinjo rwebe kutangaza arumu ekihuru ahagati ekina arumu ekina hagati naza mu mizi no garanagazayo konka to kureba nagashora ye ngo kunagambira ebisharara n'enyanza ebirumwa mizi bikwikankaga beyond all these craters zine what we call underground rivers zine emigera ya hansi nambwe no mukisharara iki ahariya aho kutandika ombero kutandikira ka Madagascar warebayo wagonokayo kikayo aruho mugera ogukurga omukisharara ekya Nzuguto na Nakamweru gukutambura hansi ukiza gikazo mundu so konka no kureba no kutahambe to kureba no gushohora ecyo kibira emitejo teri yembyarano tubaragibiri rohanga no yagitireho kandi yazo mshepe ya map ya Africa omudi eki kisharo cya Rutunguru nacyo kikaba kirumu ekibira konko umuntu omwe yayiza yakihamba yatanaka kubyaramu ebitoki hatarumu ebitoki so ogo mwanya Bunyaruguru ngutuyamba munonga abyo burambuzi because nyondo community guide ndi tourist guide nka tourist guide ntukira kureta wabagenyi batangara barebe ikitinisa cyarahanga umuri Bunyaruguru tweshongorero n'ibeshongoro tukwataraho na video abisharara 28 bitwine ikintu cyo kisharara cyonka ekirumu map ya Africa na Madagascar baso so ninshaba abantu ba Bunyaruguru barinde Bunyaruguru n'ibintu biguma yiguru buri kimwe cyo nakiguma yiguru aho kubarohanga akunda Bunyaruguru ya gitayiguru itugumya yiguru tulinde byo buhangwa turebukengu twabasa nabana bita bayanyisakare kubiganyuramo nicyo natereye cyishongoro kikugira ngo never touch the nature. If you touch the nature will touch the future because I'm a private lecturer and I lecture natural lecture of nature to the human nature with natural beauty that never touch the nature. If you touch the nature will touch the future. Without nature, there is no human nature in our nature. Our nature manufactures the moisture and the temperatures of our agriculture in our nature. It is no, it's your cheshongoro, it's our nature. Now watch that TV mbachireba. Inkarga kuchiro jingi bya wire chiro mu byone bya Bunyaruguru. So ebishara tubikume kandi bituyambe abo kutungura tourism nabana banyensakare
bize baganyirwemo. That's amazina gawe se amazina ni Basasa Vincent. Vincent turi mu mwanya gwanyu tureba hano ibishare byafayo icyo cy'uruhu kibera cyo kushanga map ya Africa mbwe niwe bishare ibi ukuzire no bimanya hoki abanyakari bakabitebya hoki katubanze tureba byafayo ibishare Ebisara kuruga karabituraho kandi abantu baturamba bukozesa urunje atarokiza ubucyona ugaga amateka gizire ngu Ekisharara bakireke ofuti zo kweyongera kutwara ibibanza by'abantu ngo bigaruke ifa Ekisharara igi nisobi babireke nko kubiri bazubira abantu kushuba kubitayira konka abantu bagunze mbakosita kariya wirire neki Ekisharara nyoncho nkora nk'ensonga y'amana okwa abana tuzera abana nkubakuza kandi amataka gari yayi n'Ekisharara atwagira nk'umuntu kwate kibanze kiri n'Ekisharara ngo bakisara kigaruka Ekisharara kandi twina abana ntuzara mbenda gukora iki tukora ntubata kukimenya tureka abantu bagumize mbakose myanya zabo ziri n'Ekisharara konka bareke kutayira munonga ki Ekisharara tugumize mututi Tekar katandika ho karakaramba bugamba mba bukozesa iramba teganisa abantu abisara tubizire kuntu babingaho okay mba bugamba gama ko kumankurika byaro mwero sibikibici konke iki kintu bakubata kukitwara nk'ensonga y'amani no bayambere bitagwa twareba abinje no bahinga bakugito bwe nureba bayambere mu okay kubinga kubyetorora batabiremu imiti ezo kumya mezi tikine buzi nothing kukirankikiza bareka abantu bayinge konka batabyara muki imiti waho at least bagamengo bareke futinki 10 bayinge garuka iguru konka abantu bareke batekemo byo kurya bine byo bitari imiti batekemo byo kuraukamu kakuza abantu nicyo cyonke kintu Rana nchiko no shoba mbamba ziteka mukuru webe tukugere munonga bazashonga ibyo burambuzi norebe bishare bintu bahurira mu kabata kanshonga ibyo kurambara nacyo ukurambara kute tunga barambuzi kurga hiruje kurambara barambuzi ni biza konka barambuzi kwiza kwabo nkito abantu abazalibwa bisaro ebi tukuyamba atimbaza abarambuzi imbiza bakole byo bagenda bakutwa buyamba bona kana amataka tugina yine bisara tikora cyamana munonga barambuza boka barambuzi bize barambule ibintu byabo konka bareka abantu bakozesa ki amataka bagabaga yine bisara nicyo ngora kensonga y'amani cyo kandi bariga ngo byose byasigara okay ibintu mbiba barambuzi ni biza bose paka tubakugira ngo bine myanya bakubama abanyamwe imyanya zikuza abantu kandi abantu bazukuriremo yes ebisharara ebi bikabaho bita ngo kunagambara ngo ubunyarwanda twine ebisharara 28 n'enyaza 32 n'ebinonko 50 ningase empty craters. All these craters zikabaho umuruzungu cy'abakweta by volcanicity. Ebe bisharara byo nebyo kureba zikaba ziri Nyanza aba geography niko bakutugambira bikaba biri ziri Nyanza konka abo kubikozesha kubi itaka kari kugumaniriza umizi Inyanza igumane icyendera nayi itaka ryaza amera we binyansi akimera we binyanki kiretera size y'Inyanza yacyendera ategumane icyendera obwire buki wawo bwingi eize yinduka Ekisharara eyaberera Nyanza eize yinduka Ekisharara obwire buki gumana we yongera bwingi eize kiza kinduka azamu ebisugi ingase ebinyanki achiwa obwire biza kiza kinduka ekibira akwa mizgaringa gumanga gijenuka rihinduka itaka then cyo kurebera mu Ekisharara iki ari umune migireze muri zikiriyo nzirabamo abo kuba miza gugakirumu so nchimanyisangu eze Nyanza ezikiri Nyanza
nk'enyanza izo ashatu n'ibiri twagezaho tukaguma tuzisisa nituzinga hihi ayeyi no mu rubazu ariko bakweta silting nkiza kuletera enyanza ezi nazo zakenera size zaba nk'Ekisharara so tugambira abantu ngo ima abakuyinga yino rubazu batiza kuguma mbayinga omunonga bakasisa enyanza ezi kandi zikaleta nazo zakenera n'enyanza zimwe zo kureba nkaza amafuro izimwe ziriyo zitandika kumera ebinyancho mu rubazu nka nkugute mu rubazu mpaka itaka iri kwikaguma niriza omunyanza nuwe enyanza kuguma niyongera kufa so teka ngo gineza ko Ekisharara kinjiza kwaho habimere emiti with time yawa ubwire geography nkwe kugamba yawa ubwire with time imyaka mingi munonga noza kusanga omukisharara icyo cyo kureba yaza mu ekibera na munonga abantu bayongera kumana bagegena amazing kugira ngo bakozise bahinge so Ekisharara n'enyanza kuko nagambira bine emigira no gureba no gutaha mu to kureba no gushohora so iki manchi manyisaki ngo emigira giyona negende ba attributed ninga ejejenuka amize gateka umugiro gwakweta cyambara umuhango kankwereze nk'ekizampo enyanza ya nyungu eje yibakweta Green Lake no mugera hansi n'ugurugo mu nyanzi ibiri ya Kyema na Kamweru waboriye gura posta to gureba no leba rushozinka konka kuguriya hansi konka ko kwikanyungwa hansi ogureba guriyo no gurabamo ati gumizamo they all attribute to zona nizigenda zigenda umuri umuri cyambara umugera gume nago kucyambara ende eteko muri Katunguru iba kweta kazinga cyano eteko muri River Nile so nasigana na Marcel private lecturer the lecturer who lectures a lecture of nature by nature community guide kandi umushongozi amazina niraka nibanyita Pastor Kisembodeo nizarwa awarusonga n'imyaka 5 na sanzu z'ubukuru nkazarwa rusonga aho kandi niyo kuriye so akasoza katwemeriyeho akana kasozi ka Kyampeyo Kyampeyo side jeji ni Kyampeyo side jeji mbayitawuri amakora akasoza aka mbyafayo byako kurige nyuma nenyuma nintandika gukora ndi umwana muto nkasanga nitukira kutera wese nene cyo shintu cyamane cyo kubenshi manywaha konkata bwemba bazaruhanga atakasozi kabikire yabone kanisa yabamungu ninye pastor dire kanisa cyo kandi mwe abantu mbuza byafaye bya bunyaruguru abunyake je inagamba nimanya wiki nimanya obunyaruguru tukaba twine nyanza zitu zikaba ziri 5 konke indi kugambira ibisare bimwe bakabiteka mu ibyenyanza nabyo kandi byaswa byavamo bibere nazo zibere nyanza atwishize nyanza 5 na 8 izigambwa sawa ariya kandi abo kisare cyo muri yo n'umungambire cyo kisare cy'umukumbuze iki kisara ni cya Kyampeyo kandi aha ari ikindi kisara naco bone bakita Rutunguru so ibisare bibiri related Rutunguru iki kine ansa hari umugera wazaho Rutunguru wabo kugera gute penetrating agurava mu kisare cy'iki cya kandi kisare cya Kyampeyo ngo kumwakireba nyondo kukura gasangaho akakazinga ikintu twita kazinga iki kibiri ikintu twita kazinga akakazinga ranga kachikora kigenderire yakikora umafu ya Afrika hatu wakareba nureba mapu ya Afrika yenyini kweri so ekisare kiturukura kare tukira ibana bato tukasanga yebikoko hakari yebikoko ka ikizuguta bakita impimbi nyakuri bakita enyamuyimbi impimbi so ikizuguta tukaba twigiro ko izuguta akaba ariyo encende ariyo encuma ariyo nana enchakara bazita junior form enchakara ariyo nanenda so omukisara nso kwenyini ariyo nebindi bikoko nk'emiterere na nibindi ibintu bisangwa yo kuko hanso mu kisara abingi tubikiriyo beta cyaro wencende nizo kurebayo
nanenda ibindi tujya abantu bakagumana bahinga yo Yeah, bazitahira yes abantu bakagumana bahinga bahatahira bo kubanyondo kuzarwa kikaba kigiye kibera cyetori icyo turiye kigiye kibera ngo bakandi bajya muri kibera cy'umugabe niko bakutugera konko bire kubo ikiri abantu bakinga kari umwe mu Kisharansa Kyampeyo seru ezezi zona seru nka seru nkeje ya Busonga 1A Busonga 1B na Busonga 2A Busonga 2B na Nyakasungu na Bugayezi twena tukaba twine kutahamizaha niyo tubere ntuyamezi niyo turiramiza ansaho kunu ya Bunyaruguru cyekeki akataromeza gona kureka abantu bo batangiye ko kawetanka konga twena tukaba twine kugiye ko mizi tubitemba wakatembo bakagenda twakora imihanda twasikikamya tuti hati umuhanda n'ugenda gutora imihanda ringa gusuba kugera guti hati kwetura gutsuko imihanda no mweturo so nkonjo ko eki bakamba bakukikora abo kwenda kukeyesa urusozi kwenda kumara mano urusozi kandi abantu bekishwekeki abenje bayisa waraki so koko ibintu byona niyo biri esente niyo ziri kandi buri muntu wena inecyo banza ku ainenzu kuniyo rugu naba nategwa kubo inecyo banza ansombina so ibina twine bingi akitwa tugambaho cya Kyampeyo nagira ngo anyuma haro cya Rutunguru kandi anyuma ukace arwo ikindi nbaketa kinkina kandi atwine ukayito so ituriya twena tweturire ibintu ibi no turamutwe konke urukwese kintu so mu kine uku no war factories abawaragi uko kunu witwine nemyani yitwa abantu banu bahinga umwani turi ngwe turi ayigurumbye umwani so umwani twine umwani gwa twine honka arabica niyo tweta nasaranda twine na robusta amazina ni Nkabacenga Dennis vice chairman Rositu wo mu rukogo wa Nyakasozi kandi guri mu gombora Kicwamba Bunyaruguru nkisaza Bunyaruguru nko kweri n'ibintu bingi sa no busozi kandi nebe binebi hamwe n'inyanza ibintu tukabishanga biri biti uko twabisangire so Bunyaruguru nuko yakozirwe uko twagisangire nabatatenkuri ito nuko bakutugambira nuko basangire ibintu ebi kuyawe kino kubaho no kubirinda twabirinda tuta okwegesa abantu butabisisa nuko twakubintu birinda pastor nko yakugambire nuzo kwanza usanga abantu nibasisa nabatema kino namnonga aruha abantu abakutwara eminyongorora bamuzeta muto mu Runyankole nukwe mbazigenda bazitimbokwe bazitwara Nyanza kuri akatunguru bazuguza bali abakusebe Nyanza mbo bakumanya nko bakubitegesa so atosanga umwe nibashisha batakutereza cyo cyangwa ikinchakali cyasisikara cyonka nibirunge bintu bitulinzire byatukuza pastor nko bagambire tanka tuzufunira nyamwazi hamizi agatapu ngo bakweta gravity water agaga nigarga kuri rutoto cyonka giza gakoma Kicwamba ati mbaza kutombekera gandi urugawo rukiza cyonka ibintu bituyambere munonga tuyingayo ikibuzo cyawe kiri cyo kugira ngo bikabo bita amazima gali ngo twabisangire tinguza kubiya ngo bakatugambira ngo kikatandika cyatandika kiti Bunyaruguru ngo yakoze ati mwe kabebembeza umwatiro wakaciko ko kureba ngo mwari kuma tibyaho obwembeza uburuko kugira kimwayiguru buruho kwiyaho ko kumanya umuntu no mugambiri warabokwa sisa cyonko bwembeza uburuho kugira kimwayiguru tuyikurga district abo kutegeka ibintu bibaro kwikana mu RC wands yabare owanyegitaho aha program y'Ekyanga Kyawe erizoba twasiba omu Kicwamba Bunyaruguru omu district ya Rubirizi twareba aha Ekisharara by'amahasha egini Kyampeyo kandi enyuma kuriya twineyo ekindi Ekisharara ekya Rutunguru nko kutwatandika tugambira twareba ebyafayo by'Ekisharara ebi kandi twareba no kubikwera bataka omwe mbataka yatworeka ngo abanema kikwenda bateganise bakorese Ekisharara ebi kandi kutunga entasi yako kuba turino babikoresa umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime yebare kugumana onyigitaho borwakana aha program y'Ekyanga Kyawe nyine Susene Ndyamaki aha kamera
Province Kampura producer na nabandi mwena abakuteekamu amaani ganyu kureba ngo porogaramu egi yabonera. Omuheereza wawe ndi Ivan Tusiime. Katurebane orwakano rukwija ishaha nizo zimwe TV ni yemwe murare kurungi.